mu bihugu byinshi ku isi abaperezida abatorwa n'abaturage kandi kugira ngo abaperezida abasoze inshingano zabo neza bahabwa uburinzi buhambaye. Ku mugabane wa Afurika abaperezida b'ibihugu byose bya Afurika nabo bahabwa uburinzi buhambaye kugira ngo imirimo ikorwe neza. Nubwo bimeze bityo rero ariko abaperezida bamwe bo muri Afurika bafite uburinzi burenze ubw'abandi ubigereranije nk'aba 10 ba mbere bivuga ko aribo ba mbere barinzwe cyane ku mugabane wa Afurika, dore ko aribo twabahitiyemo kubagezaho ikaze. Twihuse reka duhere ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 turasanga Alassane Ouattara wavutse ku ya mbere Mutarama 1942 yabaye perezida w'inyanja ya Cote d'Ivoire kuva muri 2010 kugeza ubu n'umwe mu baperezida abarinzwe muri Afurika. Alassane Ouattara kandi agaragara hamwe n'abashinzwe umutekano bitwaje imbunda igihe cyose yagiye mu nshingano zemewe haba mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Imodoka ye iherekejwe n'abashinzwe umutekano abo bakurikira imodoka ye ababo bakaba bagenda n'amaguru. Ku mwanya wa 9 turasanga Paul Biya. Perezida Paul Biya ni perezida wa Cameroon mu myaka 34 ishize, nubwo nta kibazo na kimwe cy'ibitero yari yagabwaho kuva kuri kudeta yapfubye mu 1984. N'umwe mu bakuru b'ibihugu bafite uburinzi buhambaye muri Afurika, agendera muri Range Rover y'umutamenwa rimwe na rimwe ndetse agenda muri limousine yitwaje ibirwanisho bihambaye. Ku mwanya wa 8 umwami Muhammad wa 5, umutwe ushinzwe kurinda umwami wa Moroccan Royal Guard, ano umutwe ubarizwa mu ngabo z'ubwami bwa Maroc. Icyakora cyo agenzurwa mu buryo butaziguye. Inzu ya gisirikare ya cyami ya nyiricyubahiro umwami, inshingano yonyine y'abazamu no guharanira umutekano n'umutekano by'umwami n'umuryango wa cyami wa Maroc. Umwami wa Maroc ni umwe mu bayobozi barinzwe cyane mu karere ka Maghreb gusa ariko no muri Afurika yose. Ngoma akuye 23 Nyakanga 1999 nyuma y'urupfu rwa se, agenda mu modoka ye y'umutamenwa yo mu bwoko bwa Mercedes 600 Pullman ari muri Maroc. Ku mwanya wa 7 Emerson Mnangagwa wavutse ku ya 15 Nzeri 1942 yabaye perezida wa gatatu wa Zimbabwe ku ya 24 Ugushyingo 2017. Kuri ubu n'umwe mu baperezida abarinzwe cyane muri Afurika. Zimbabwe yahuye n'imvuru nyinshi za politike n'abaturage mu myaka yashize, bityo bikaba ngombwa ko perezida akingirwa cyane iyo ari mu nshingano z'abayobozi haba mu gihugu ndetse no hanze y'igihugu. Ku mwanya wa 6 turasanga Muhammadu Buhari yabaye perezida wa Nigeria muri 2015. Kuba perezida w'igihugu gituwe cyane muri Afurika, Buhari ni umwe mu baperezida barinzwe muri Afurika. Umutekano we no kumurinda bifite akamaro kanini ku banya-Nigeria. Ku mwanya wa 5 turasanga Cyril Ramaphosa. Ni perezida wa 5 wa Afurika y'Epfo, kimwe mu bihugu byiza kandi byateye imbere muri Afurika. Yabaye perezida wa Afurika y'Epfo muri 2019 kandi ari ku rutonde rwa perezida ba Afurika abarinzwe cyane kurusha abandi. Ni mu gihe ku mwanya wa 4 turasanga Paul Kagame. Perezida Paul Kagame ni perezida w'u Rwanda, ni umwe mu baperezida abakunzwe cyane muri Afurika. Akenshi abanyafurika bakundira ukuntu atajya arya iminwa imbere y'abanyaburayi nk'uko benshi mu bandi bayobozi bitwara. Perezida Kagame nawe ni umwe mu bayobozi bafite uburinzi buhambaye ku mugabane wa Afurika.
Ku mwanya wa gatatu Uhuru Kenyatta. Perezida Uhuru Kenyatta wa Kenya ni umwe mu baperezida barinzwe cyane muri Afurika, aho iyo ari mu rugendo rw'akazi aherekezwa n'imodoka nyinshi za moto n'abasore b'ibigango baba bamurinze. Ku mwanya wa kabiri turasanga Alpha Conde. Perezida wa Guinea Alpha Conde agendera muri Mercedes Benz y'umutamenwa kandi arinzwe na moto z'abapolisi zihuta. Iyo yasuye abaturage mu gihugu abarinzwe n'abashinzwe umutekano basaga 20. Ku mwanya wa mbere turasanga umwami Muswati wa gatatu. Umwami Muswati wa gatatu niwe uza ku mwanya wa mbere mu bayobozi barinzwe cyane muri Afurika, aho iyo ari mu rugendo abarinzwe na moto zifite umuvuduko, az'abapolisi n'abarinzi bafite intwaro zihambaye. Hasta la vista.